MG ove godine slavi 100 godina postojanja. Evo ovdje na Fari izložbi starodobnih automobila u Rijeci imamo jedan primjerak, pa možemo reći jako neobičan, jako izazvao pažnju kod posjetitelja. O kojem se modelu zapravo radi? To je model MG-a, godina 59. Auto je uvezen iz Južne Afrike, volan je na desnoj strani, kao što se vidi, potpuno uređen od karburatora do karoserije. Auto ima ih u Hrvatskoj, za mene je najstariji, 59. godište i 75 konjskih snaga i ima 1600 kubika. Sjećam se da ste na dosta susreta bili s njim, on je prisutan, ali da otkrijemo još nešto, nije ovo jedini MG koji vi imate? Ne, ja imam još MGB, 66. godište, to je model iza ovoga, model sa 100 konjskih snaga. Na slici se može vidjeti ovdje, samo je zelene boje, da, ovdje. To je MGB. Šta kao ljubitelj MG-a možete reći? Što vas privlači tom brendu, obzirom da imate i dva oldtimera? Taj brend me povukao 65. 64. godine kad sam bio mladić i jedanput me vozio jedan Englez iz Kraljevice za Rijeku i u MGB bijele boje i zaljubio sam se odmah. Model do vašeg je dobro poznati model od porodice Zuzi koji je kompletno restauriran. Vi ste kupili gotov auto, njihov je u potpunosti restauriran. Da, taj auto je on uvezao iz Amerike i restaurirao ga je, pošto je bio auto Limar, jako u dobrom stanju, ekstra dobro. Mogli bi reći jedan tipičan ovako MG, koji je to motor, posebno karburatori su? Karburatori su SU sređeni kompletno, a motor je 1600 kubika i 75 konjskih snaga. Kako uopće održavati te motore koji su toliko stari u Hrvatskoj kod nas? Pa treba mijenjati ulje, treba paziti na broj okretaja i u startu dobro zagrijati motor. Da li postoje meštri koji uopće mogu danas to servisirati, pogotovo što se tiče karburatora, vakuumeta? Nema ih, teško, jer za taj karburator srediti treba imati vakuumetar za vakuum i na osnovu vakuuma, a vakuum je drugačiji po ljeti ili po zimi. Nalazimo se u unutrašnjosti jednog automobila koji pripada jednom totalno drugom svijetu. Kako ga je voziti uopće u odnosu na današnji automobil? Ovaj automobil je dosta teško voziti jer nema elektro nekakvih prekidača, sve na sajlu. Znači od čoka, od samo kontakte i sve na sajle kod paljenja. A isto dosta teško s pedalama mršavi ljudi mogu, a malo deblji jako teško, jer to je original volan, nije neka kopija. Ja sam kompletno novu kožu stavio, kad je došao imao je Sky i ja sam sve na kožu podigao. Mekani krov je original njegov. Ovo je dodatni ventilator kad idemo, žmigavac je ovo lijevi, a ovo je desni. Da, imamo broj okretaja, brzinomjer, pokazivač temperature vode, ulja, sirena i interesantno, on nema retrovizore. Samo srednji, bočno nema. Dosta teško jer nemaš osjećaj. Ali ovi automobili, ako su iz 50. godina, početak 50. postižu lijepe brzine. Da, dobro, to je 75 konja, već ovaj MGB 100 konja, on se jako dobro vozi. Dakle, neobično je voziti sa volanom na desnoj strani, kad trebate ući u raskršće, a volanje, svi su nasuprotno ili vas gledaju čudno, kakva je reakcija? Gledaju jako čudno, a mislim da je još čudnije suvozaču. Moja supruga kad se vozi, misli da neko će je udariti. Prvi put je čudno, ali čovjek se privikne, gledaš crtu kraj pločnika, tratoara i sve paše.